Anyang aki din. Hey, Rhea. Ay, adda ko makayat kung maipudnukan ka. Rabi una yan, Mani. Itay pa yung urayok day tanga ipudnom. Ay, wala niya. Makaturturugan ni uncle mo nga itay pa yung agur-uray kan kaditarwar. Ay, uwan nga rod. Sipat ijay takyag kan rupa na. Inibus samot ten tilamok. Ay, ipudnok nga rod kan. Tiyan niya. Ipudnok Akayat kong ti agawid. Ha? Ay, sige. Good night, Manny. Kita man ti takyan kumanaw nagadon ti nagkagatan ti labawk. Agam, uray no kasta, sulit mait. Tanapasyar mo ni Rhea ako nam alam mo kay. Anya, sinong bata na kan? Nagawid tanang kan. Apaya nakadubog ka. Sung bata nakman manaw. Sinong bata nakakadin ni Rhea? Kasano kumasong batan nak? Kat awan pa'y mat impudnok kan ko Aniya, ay ipudnom laang mati kayat mo kan ko Anya ko matinarigat dita. Diyak kabalan ng kal. Ay na, permi mati nervyos ko. Idi agsango kamain. Kunam nga aguray aki Jerwar, tasikan ti makaambaw. Nagbayaga ka nagururay Jerwar. Ang tagayam, saan mo mata na ibagati ayat mo kan kuana? Ay, ito maminsan to na, angkal. Ay, awanan. Saan ka na makaduan? Mala, agawit takiday. Dila mabaeng laklakayan. Agbabae pa'y laang, ha? Bigbigat nga agong unget ka man nanang. Kasano ajak agunget? Day taamam nga ag 17 ang taon at dapay latex mate na. Dilagbain, manon ti apo ko na ititumang agbabae pa'y laang. Ay, bayan nyo lata, imbag aliw-liwa na mait. Anya aliw-liwa asasawam mo si kamanaw. Nakababain ko nam kit di Nanipod pa'y ngamin iday. Mahiligan iti babae day tangamayaw. Ni tatang? Oho, imposible mo't Kawamag, babae raw ni tatangyaw. Ne, apay asa anak man lang nga imalakin ko ana. Anya saan? Kano permi nga agkarkaro pa kayo? Kada kayo amin nga kakabsat. Sikati permi akarupro pa ni tatangyaw. Wen iti lang agpadpada kami. Hangam, apay asaan ko anaala ti kinababaero na. Na, kaya't mau tagbalin a babaero akas kan ko ana. Ay na, manoy, sakit ti ulo anak ko, nutuladam ni tatang mau. Ni Manoy ngay. Napan ijay trabaho na. Ay, panagkunak sana na makaasawa na jay akanakak. Pagkunamag. Kano manutawon dan? Ha? Awan pa'y asawa na? Kano ko na akinaduam kano anapan nagaram. Wen, punaw. Agam saan namot ana ibagatirik na. Na, taapay asaan. Ag nervyos ka na? Ag nervyos. Kano nagtaraki abaraw. Maha, kada takrot matiti babae. Na, apay ngay. Kani tatang na, oray italakayan, agbababae lata. Ay, saan na natawe, ti ugali ni tatang na, anaasam iti babae. Sapay dadakulan dagiti tarakan na ababoy, ako na kapagkasar na. No, adan ikasar na. Ay, saan ka amang namnama ang makaasawa di buridag mau? Kano nagtakraw titi balasang?
akon nga gawid paray. Agawid kan? Kano niya pa ilang ti oras? Adda nga ni ospital ni Mrs. Cow. Agsaksakit aya. Nalipata mo na ya, nga aganak itan ni Mrs. Cow. Ay, masigugmanan. Kano ka ano lang nga naganak? Kag, aganak manan na. Nalibtak ka. Tinawon samot nga aganak ni bakit maparay. Kag, kapigpigsaan ni Manawi. Ay, inraman mo man ang tinagan ko. Nagluko kan. Mala, ingkang arudan. Ay, aguray ka man gayam. Apay, ada nalipatam? Kumusta nga iterar mo mabalasang? Ada yamot. Anya tinagan na itayawn. Awan, agawid ka kitin. Laglagi pag tinagan na jarar mong paray. Ay, malagip kaun. Wan, Ria tinagan na. San ka day? Oh, anya ngay. Da kayo ka dahin. Ay, awan. Ha? Binasted na kakaday. Jak na arom pare. Ne, apay ngay. Nagkaapoy kan. Anya ti serbita kinabarawm. No di mo maiturod nga ibagatirik nam. Umay ko nagasin ni Manawi. Saan pa'y ba't anagaw-awayd? At dalat tamot ten ijay taltalon na. Ne, apay. Saan anapan ijay kasaran? At damanan agkasar? Ay kiun kinubarkada na ijay agkasar. Ay, apay, saan amapan? Saan na siguro nga amo ang agkasar? Apay, saan na nga mo? Amon to pa'y amin natatao dito'y baryaw. Isuntulakid din ti saan kagayam na pa'y. Wanaw, mabain amapan. Amin mo lang ang kapagbainan. Pati balasang, kabain na nga arman. Saan na nga rod anatawid ti kinababairo ni tatang na? Ay, isulangan tinabat-bati abaraw dito'y baryo tayaw. Kasano nga ya makaasawa no kasta? Nay, kabagays, mabisinan dagiti babaw. Mapankuman pa'y ida pa kanon. Ay, baboy ka din ni Manoy dagijay. Wen, sangapulo damain. Ay nagadumagayam. At dapay 5 abaka na kenduaan nuang. Ay, sus! Apaw! Ay, kat agkasal ko mga rudin nagadumagayam madingwan na. Ay, Manoy. Manoy ka na kan. Ni Angkal. Nagapam. Nabartag ka man. Nakaido maglaang basyait. Tagapuak kiti kasaran. Apayasan ka napan. Kantsawan daktumanan dagiti makakita kanyak. Nagkapoy ka man ng gamin nga agaram. May saka mo tamang kantsaw kanyak, Angkal. Naskan abag-asawa ka. Sayang. Nagagat ka pa mag-around. At dapay kidi urnong kun ijebang ko, Angkal. Akasam dat. Nagita ay gamba. An-anram ngay nagita. No saan ka mata mga sawa? Ay, sa anak san ang mga sawa, Angkal? Anya? Diya saan? Ay, mga sawa kan. Das ka na panunutam dito. Mga sawa ka. Ay, Angkal, saan mo man nga ipilit? Ay, Manoy, umasyadag ka dito'y amay ko. At ay pagkakan ka. Anya day Angkal. Nakitak ni Ria ijay kasarana. At nagisalakan ko na baraw. Anya, Angkal? Kahit
Di mo ko na nga ipalubos mo nga aswan di sa balineria. Saan Saan ko nga ipalubos? Ay, mulagayam. Ay, nasken nga ro na. Nga, ipatangkin mo. Tiyan niya, Uncle. Nasken ang matagikwam ni Rhea. Matagikwak ni Rhea. Wan, kasta kaanakan. Ipatangkin mo. Ay, nasken ang matagikwak ni Rhea. Armak ni Rhea. Ay, kasta kaanakan. Paray, umay ko man buludan jay aradaw. Inkalataanan, paray. Saan mo ka diya kasapulan, paray? Saan? Adda pa na kita. Iso nga usarim laeng jay aradok no kayat mo. Madamag ko lang man. No sa dino ti papanang paray. Mapanak man agarim, paray. Ha? Pudno ka di day ta, paray? Ha? Nasken ang matagikwak ni Rhea. Kasta ati malalakay, paray. Sige, ituloy mo. Tasyakpay lang ti makaamaw jay taltalon mo. Hey, mayati makikapi dito'y balayo Ay katagkapi kalata. Kagat-gatang ko jay kapi kan asukar may. Ay, nay, nimit manoy day ta sumungad. Nay, itaman pa'y analagip na ti agaway. Ay, kasla seryoso matirupan Ay, umay nan sa ilakon dagiti taraken na ababoy Ay, manaoy. Apay nagawid ka. Ay mapanak man nagaram, Uncle. Agaram ka kunam. Talaga ang makaungitan ni Manoy. Paypaysunan dya imbagha na mapanagharam. Ay kaparta ka maanak kaw. Tapartyon tayon dagiti baboy mo. Ay kadwaan kan ang mapanagharam. Ni uncle mo ti escort mo. Imbagla ka duam. Saan ko nakasapulan ti escort, nanang? Ay naturad ka magaya man. Kuna ni uncle mo atakrot ka. Na, seryoso ka di Manoy. Asaan mo akasapulan ti mangkadwakan ka? Nasken ang matagikwak ni Rhea, Uncle. Na, Nangag mo manang kao. Agparparik na kanya kao. Sumarunon ni Manoy. Ngagkalay siya. nagsapa pa'y mat. Umay ka nagpasyar. Nasapa ayan na ito'y. Kadno sumipngatan. Sa bagay, ang mga nutumalyaw kan tumangad kan tumulaang manen iti mano nga oras. Tadi mo mo't maibaga, ti kayat mo nga ibaga. Aging kang agpakada kan tumanen nga agawi dun. Saan na nakasta ti mapasamak, Rhea? Sa bagay, nasaya at mat no nasapa ka, taadda pa'y sumaruno amang pasyar kanya. Saan ka kuman nga agawat pa iti sabali nga agaram kan ka? Taapay kumasaan. Gaputa. Oh. Agkalinduusan ka mutin. Agnervyos ka man ka din. Ay, kayak na ito'y. Oh, ang mga numaatake ka mutin. May kan Manoy. May kan. Saan kang agbatbati? May kan. Kita ang manday ta. Ay na, saan ka ang maawatan? Kasla saan ka manin ang makasaw? Medyo agnervyos na tao. Rhea.
I love you. I love you very much. Very much. Ay, nakasagana ang mga ikalay sa akin ka. Nulakid di, songbatan na kita. Nagpartak kamatan? Agkasarta na dagos? Ay, kita niya nga adamot pagkalay satan, adamot baboy kanuang ko. Adapay bakak. Nalawa mo't gitalon ko. Anya kumapay nga iti biro kong kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay, kwa. Itatanayib kas kontirik na kan ka. Ay, agkasartan Ay, isaan tan pabayagan pa Uwan ko namon. Aguray ka. Agpanunutak pa'y mo ta. Ay, saan ka nang agpanunot? Uwan ko namon. Taumulin dagiti nagandak kanyak. Daytoy alaklakayan. Sa bali manon, ti textmate nan, ay babairo at talaga. Ay, nanang. Ay, saan ka nga gungat? Makaungetak kinitatang mo. Ay, mapantayon umuli. Saan ka kadi amang rabrabak laang anak ka? Napan ka lang nagaram, ita umuli tayo. Uwan, nanang. Ala, ay aba mo ni tatang. Ay, aguray ka mo ta. Jakpay napakandag iti babaw. Day tati usaran ming agkalay sa kinireya, nanang. Naaram mo laang ni Rhea. Kituan Ay, ay na, bilibakan ka anak ka. Natawid mo ni tatang mo. Ay, saan? Saan nakababaero, nanang? Kaya't ko asawan, natawid mo ti kinaalis na iti balasang. Kasta idi inaram na, kasta unay ti alis na. Ay, mabit lang, tainak pagsaganaan ni tatang mo. Ay, lakay! Mapantayo ka no umulay! Lakay! Nay, agkalay sa kagaya mo na talaga ka anak na. Unang kal, kung nakmatkan ka. Bilibakan ka. Ay, unang kal, narigatan no sa bali ti pagtungpalan ni Rhea ngay ayatat. Ay, kawan Ay, kablaawan na ngarudan ang kal. Ay, una. Kablaawan ka, manoy, kanakan. Kasarmitan kin ni Rhea. Ay, sos. Day tati atendara mang kag. Makaigo pagmadlangan iti napudot at ikaw. At dapay iga daw ko naman. Sa bali at talaga angkel, no makaungat ni Manoy. Ay, pudno day takanakan. Ay, ala, inak imbitaran dagiti kakabagyan tayo. Siguradaw umay daamin dagijay. Ay, kwa, pabitlaag. Apa yang kal? Ano di ko na mapit sa ti panagkalay sayo kiniriya? Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din! Oh no! Oh yes! Si kami gayam tatang. Makikita na lang arudan. Ibagampay laang asyak. Apay niya ibagayaw? Umayak ang kape, Jumar. Na ibusen ti kapik iti balay. Anya? Di nakadipastrekan, Jumar. Agsarsarita takadilatan dito'y ridaw. Ay, sige Sumurek kayo tatang. Ingka man pa ka ng aso ta, Jomar. Itaypay nga agtataon. Hoy, Jomar! Kasarsarita ka. Ingka pa ka ng aso ta mabisin. Ay, kasarsarita na? Katwan! Anyat pampanunutom aya. Tadinak pa in mangag. Salbak ide. Naay,
Anyat pagbubusuram, Jomar. Asino pa'y kumangay? Inal daw laki din nga umay dito'y balay ni tatang mo. Ha? Nag-feeling mo da dya lakayin ta kung namlan are dito'y o nagtibalay. Oh? Di mo pigsanti agsao. Amangan numangag na ka ni tatang. Kag pa'y sumuti bagbaga. Papanawo mo, nga po tadyak kayat ti payod na. Nagangsag. Anya? Dan samet ibagbagan ni Jomar kontra kanyak, liisa anak ka. Ha? Makasugat ti panagkikita na. Kasla kumitkita diles. Anya adilis ti sasawon nyo, tatang? Nagkutaw ngam nagdakkel ti ulo na. Anya lakit din ni tatang. Tila madmadlaw yo kini Jomar. Ay pa man di tayo tadisnugag. Diyak kursonada ti panangkikita na kanyak. Kasla akla malablabusan. Anya lakit din ni tatang. Agkakanat manen ti ibagbagayo. Bueno, di na kayat nga umayak dito balayaw. Di yulatan ka di ikaskaso ni Jomar, tatang. Umanlatiw kayo lata dito'y balay. Awan ti mang laplapod kada kayo. Sa. Umano ka man. Sa. Sa. Bagtit na itang asawam, Lisa. Apay na ibagam abagtit ni Jomar, tatang. Agbugbugaw iti pusa, kat awan mo't pusayaw. Ha? Umano ka man ako sa. Naa. Apay nga agkat katawa ka, tatang. Kasi daw, luklukon lang ni Jomar ti bagbagina. Hey, agawidak man laingin. Anya? Meow! 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 Agawid akon! Meow! Anya lakit din ni tatang. Kaslamutan po sa ngagmiyaw. Ay, nujak lakatugangan nila kay Mindaw. Nabayagan nga insinak ti kararwana. Talaga ka busor mo ni katugangan, Jomar. Una, imbag ano na dalos ko mamang umay di balay. Nagmursing mait. Kapit pitak kiti saka na nga umunigay. Anya? Nagangdod. Kasla isbutin wang tipayod na. Makaulaw. Ay sus, ano sa mo ni katugangan? Awan mitlat maaramidam no umay ijay balayo. Tagmay-may sa aputot na di asawam. Tilay bagbagan mait. Diyak maanusan ti ugalin ni katuganga. Mangirarit iti kape. Anya? Kano inuras nga agtimpla iti kape. Nagadupay ti asukar na. Anya? Di wala di kam agkit-kita iti dadya lakay Mindaw. Sana nasakit ti bakrang ko. Lakay Mindaw. Ay, tatangko na kuma. Ay, Sinalbag ka, Jomar. Lakay mindo kun ko namatin kanyak. kwa. Hala, agsuri ka kanyak. Apay ko mga agsuri akong kalakay. Naa, at da ka di ibagbagam, Jomar. Ha? Ay, awan, tatang. Ha? Sorry. Ay kasta masursurom ti agsuri kanyak. Apay, anya ibagayo, aya. Umayak agkapay. Mana, ay, kwa, sumrek kayo. Ay, umay kayo timple ti kapiyaw. Ay, overstaying man ni tatang mo dito'y balay, Lisa. Bayam kadilata ni tatang ko, Jomar. Awan mo ti mading aramiden na. Anya nga awan ti madingar aramiden na. Kino inibus namin at tinapay di lamisaan. Anya? Saan la tinapay? Naibus pa di kape kan asukar ta. Anya lakit din aya, Jomar. Masikura na kamangkit kita ka ni tatang mo anak katurog dita salas. Sapay nakalislis ti bado na. Agparparang digas labulkan abuksit na. Anya? Anyat sapsapulo nyo dito'y paraangan, tatang. Ay, sinalbag kitay. Mapukpukaw di chinilas kaw, anak kaw. Anya? Pinanawak laeng dito'y batog tiri daw yaw. Ay, nabanogak pa yan amang sapsapaw. Amangan no awan mo ti chinelas yung imay dito'y balay, tatang. Ay, sa anak pa ngagkabaw, tapno malipatak ti saan ngag kinilas.
Sapay ka, barbaro da dya, chinilas ka. Amangan no intaray ti aso. Imposible nga itaray ti asaw. Tao laki de, tinang itaray, anak ka. Anya? Bala, tulungan nagban ki di amang sapul iti chinilas ko, Lisa. Nasakitan ti sikat ko, apo manag na. Wan, tatang. Mabait man lang, Jomar. Apay manan. Agpudno ka man kanyak. Anyang iti pudnok. Sika tinangilambang iti tsinelas ni tatang anya. Di na man pagpabasulan. Jak agilam-lambang iti chinilas. Ulbod ka? Amok nga agul-ulbod ka kat. Kasano ti pannakamom nga agululbudak? Agtayak day tadwa abukol ti matam. Anya? Isuwaklo namon as sika tinangilambang ti tsinelas ni tatang. Hunan! Inlamang ko! Nangilambangam. Ije kalagdaan tapno marigatan namang sapol. Anya? Ingkalaan, kat isublim kini tatang. Sika na? Apay asyak ti ibaon mo. Sika tinangilambang. Isu asika ti mapan mangala. Nagbayag ka na kisarita iti cellphone. Asino ti kinasaritam? Ni nga yan tilablay. Tayo na uda kabsat dahi di tatangkaw. Anyat imbaganakan ka? Kaya mailiw mo kanyak akaanak na. Aya, Kasano mo nga may. Di mo agbakasyonan dagiti kakasinsin kong anak na nga adda ijabrob. sa bagay. Kung may kanong magbakasyon diti balay. 2 weeks ka no? Awan parikot, lakay. Kaya't kumot ang makita ni Auntie Lovely. Nabayagan, ajak nakita. Sino di simang put asa nga ilayaw, li sa anak ka? Ningay Auntie Lovely nga ikit ni Jomar, tatang. Anya? Nilablay ti sa nga ilayaw, anak ka. Wan tatang, isaw nga agpaisaw. Kat, sa dino nga'y tayan na. Agdigdigos tatang. Mapudutan ka no, isuan na pa nagdigos. Nabayag ajak nakita ni Lablay. Kaya't kwa makita. Urayik amalpas nagdigaws. Anya lakit din ni tatang. Saan ang nagbaliw tilangam? Napintas ka lata, Lablay. Ay, si ka talaga, Mindo. Aging gaita, bolero kalata. Ay, sa anak nga gululbod, Lablay. Nagsiksekan. Nagpintas ka lata. Ay, nasaya at man ta, napanunot mo ti umayag bakasyon dito yung lugar, May. Ay na, Mindo. Agmay may saak nga minin ijabalay mi. Balo na kun tinatay. Ha? Ay, nabalo ka, Lablay? Wen, Mindo. 5 atawon ang nabalo ang. At damot tinidya abroad dagiti talo nga anak ko. Ay, agpada tagaya man abalo tinatay, Lablay. Kaslan na itadhana. Anya ana itadhana, Mindo. Kasla na itadhana ta adwa, Lablay. Anya? Kasla kayat kumanen ti agayat iti maikadwa agundaway, Lablay. Abay nga bakit? Malaman hindi mo lagawit ni tatang mo. Agsarsarita dapay kini Auntie Lovely. Anya? Ay. Ada something wrong. Anya something wrong ibagbagam, Jomar. Ay, sa balit imadlaw ko ni tatang mo, ne. Kasla makas asawa apo sa tilangana. Anya? Ay, naapo, agyaman na tanagawi mo ilang tatang mo. Kung na laki ginoom yan man diti balayan.
Nabayag da ngamin ang nagsarsarita kiniikit mo, Lovely. Ay, na, makaturo-turo ka pa din. Itay pa lang ang susuya, baka. Kat ala maturog ta nga rudan. Rabi iuna yan. Sino dyan tuk-tuk-tuk ko, rabrabi eh. Huwag niya agpaiso. Sino nga day tagtuktok to? Lisa, nakaw! Ah. Lukatan nyo tiri daw! Lisa! Ha? Ni tatang tagtuktok-tok? Apay anak sublay. Ano ti aramidin na nga, di ti balay, iti kastoy nga oras. Dito'y kagaya mo na naturog, Mindo. Wen lablay. Di ka ngamin mapanawan kahit. Anya? Si ka talaga. Saan ako nagpalpal ikaw pa'y lablay? Agayatakin ka. Anya? Ay, di na kumamutrabakan iti kastaa, Mindo. Ay isan ka arabrabakain? Talaga nga agayatakon ken ka lablay? Ay, nagpartak ka matan. Ada ka di matlaeng namnamak, lablay? Ha? Jak mo, Mindo. Lablay? Ay na, Mindo. Inigamamatan ti dakulap ko. Ay, ayatin ka, lablay. Mindo? Ayatin na kumamit, lablay. Patay na patay ako sa'yo noon pa. Anya? Nagulimot mo dito yung balay. Sa di nung ay tinapanan lang iti kabalay ka. Awan mo niyan tilaplay. Rip mo rin nga tayo. Mapanak man niya kusina. Nagmerinda man. Mabisik. Kaslad na tao iya silid niyan tilaplay. Kunak mo awan tao. Ante! Anyat mapaspasama ka dita silid mo. Awan mo sumungbat. Anya nga tinang ko kanabtuog. Iamper ko tilapay ko itiri daw. Amot na niya ti mapaspasama ka niyan tilable iti unag ti silid na. Ada tao, lablay. Ni Jomar, akaanak, Mindo. Pumanaw kan, kartingham. Pag naaknay, lablay. Tumpuak kan ititawa. Anya? Kartingam, Mindo. Saan mabalin makita na ka ni Jomar, akanakak? Iso magnakan ititawa. Sige, lablay. Ay, makaamuditan. Tumpuak ako nagastayop! Jomar! Ay, kunakon kat nga damilagro mapaspasamak. Nang kuti arasasyo ko ni antilablay. Anya, ikwa. Kastoy na Jomar. Ang palawagat. Let me explain. Ayatak nga antem. Ha? Denggam ti pa nagpalawag ko, Jomar. Ay, agayatak atalagan kinilablay. Dungag kayo anaimbag, Lisa anak ko, Jomar. Dan nagkinaawatan mi kinilablay. In short, agjuwa kamen. Day tatipod no, Jomar kaanakan. Lisa, agayan ayat kamin kanimindo. Jak amo no anya ti isong bat ko, Auntie Lovely. Tatang. Jak amo no anya ti maibaga ni Jomar. Kuha. Awan mo kay didakas na. Iso na lang ta.
Anya nga tiyawag ko kung ka, tatang. Ah, Tatang uno, Uncle. ay ket kompormin a Jomar. Mabalin mo ti tatang ken angkel. Anya? Agpinakawantan Jomar. Saan tan niya agap apa, wen? Agpistan. Ay, wala tatang. Ay, sti, Uncle. Ay, Kat, anya ti plano yo itan, tatang. Auntie Lovely. Ay ket agkalay sa kamin iti mabiit ah. Anya, ay, nagbiitan. Ay na, nagpartak kamutan, Mindo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! ay, napsuga ka. Nagmayatan ti mangan. Naalsa man na karni. Baboy ko naman. Ay sus, di mo mat ako pa amin day tapagtugawan tagtugawak mo. Ay, anya nga rod bakit? Nagado mo ti pagtugawan dita. Dito'y nga ron ti kayat ko, takod John, pagtugawan nakit den, ije nakatangtangken atugaw. Dito ka nga rod na. Anyaman nga tan ti kayat asidaan ni nanang inton rabi eh. Ay, di ka nagdamag. Basta gumatang ka iti iga daw. Ado adalam. Taiso ti pang rabyan tayo. Asino jagin inaw? Ne, apay asyak ti kita. Ay, kunat nusi ka. Ay, masadutak. Asino nga jagin inaw nga? Asino kumapay? Ni nanang mo Nanang, igado ti kayat yu asidaan tayo itaarabi nanang. Ay na, karni manan. Nauma ako na iti karne. Tapno may imbagan dagita ado asakit yung Katno ko namot ti doktor ko asa anak unay amangan iti karne. Kano pagpapig sa ti karne? Ay, limagasot ti may sa akilo nga iga daw, nanang. Iso nga iyawat yon, di paggatang ko, tamapanak gumatang. 500? Ay, nagnginan day ta si daan. Kano sa nga ribo dagi jay daduma, nalakan ati 500. Kan may sa, manulaang mat ngay day jay kada kayo, kat nagdakkel ti awaten nyo a pensyon nyo kada bulan. Uwan Jay kwarta, tamapanak kun nanang. Iluto pa'y nilakay ko. Mabisinan kan tumanang. Nagatang tanday ta igado asidaan tayo bakit? Ado talaga ti dalam na. Dumagasta pa'y dita taag milk tita pa'y lakay. Milk te. Apa dapat na bati akwarta? Wun, ado tinted ni nanang. Aya, ay una. Ay, jak kadakkel ng ti milk ti nga order. Iso ti order. Uray siyak mat kayat ko jay kadakkelan a milk tea. Imbagampay. Ay, panayon nam to ti asukar na. Ay sos, nagdakkelan day tatyan mo. Na. Naisam ka pa'y laang mat itinasami. Bayam ka day. Nakalukluk magkan. Naghilig ka amangan. Ay, nagsauman di siksain. Kano agpada ta adakkel ti tiyan na. Frederick, itunod nakman, ijayan ni manang mo, Marivek. Anya taramidan nyo, Jay? Kat, mapanak mat umiliw No kaya't da kay makita, di iso dati umay diti balay nga umiliw. Si kay din ti mapan iji balay da. Kan may sa, subdivision ija imakaran da. Narigat abiro kun ti balay da. Naganak ngatan ni manang mo, Marivek. Damagag to awagak. Kaano nga awagan? No adalod ko. Awang harot paglod ko. Mano ay haday ta ibagbagam alod. Mabalay ng ti 500. Makasarita tayo ni manang maribikon. Apay, nagnginan. Day ta igado alot-lutwam 5 gasaot. Ita, day ta load mo manan 5 gasaot. Nangina amin ang magatang itan.
Kasanungay lakay no agsarita dananang kan Maribek. Kat umay agpasukon dito'y ni Nanang. Saan to ang mapasamak dayta bakit? Awanin at ipagbiyagan tayo no awan ni Nanang. Diyak nga rod ipalubos ang mapasamak dayta. Akulit ka ah. Sabalin ati agnumar iti pensyon na no ka. Rumbeng ada tati agnomar. Rumbang lang ah. No adda dito'y balay ni Nanang. Gatangan tati kaya't naagatangan. Tadakkel ti pensyon na. Ay, gayam lakay. Dumawat kan tuman iti pagtungit ko. Nangagmaw Nanang. Saan ka na makontak ni Manang Maribek? Taapay, Ang mga no sinukatan natin, number na, wano, awan siguro signal. isu nga raw nga ibagbagakan ka, nga ipanak ijay. Rumwar kami kan ni bakit. Agbati kayo dito'y balay. Sa dinaw, ti papananyaw. Ay, di talaan. Ay, kwartayo man. Anya, awan ti kwartayaw. Amo yung awan trabaho. Mano, jaintad ko apag-load mo itay. Angam saan mo't ang makasarita ni Manang mo Marivek. Ay, mangtad kay din. At damo mauawat yung apensyon nyo. Sa nga ribo lati daw dawata. Ay na, adan pagtungit ka lakay. Ay, no mga baka ikanak ah. Siyempre mo na. Ang sakbay ang mapangkamakitong it. Mapantapay man ag milk tea. Mabisin ka manan. Kano kalkalpas mo ang nag-hamburger. Kaya't kung orti ag milk tea. Ay na, ad-ad alumukmag ka. Nukasta ka laang. Nag-order ka iti milk tea ta. Nakadak ka lang kanya ka. Uy, nalpasan. Nag-order ako. Manang Maribek. Ha? Adda kayo matgayam nga agasawa dito eh. Ay, uwan manang. Eh, Kat, kumusta nga ni Nanang? Ipashare yung ija-balay. Di na nga rin kaya timapan ang jibalayaw. Apay ngay adi na kayat? Agkad uray pilitan may. Saan ka de, honey? uwan, pudno day ta. Kaslada kabutang na ijabalayaw. Ne, anya nga ti kabutang na ija-balay me. Ay, manang. Dapat jitarakan nyo ang nagdadakil nga asaw? Ay kat adda pay naganak pay nga rod, Jemaisa. Ay, iso ti kabutang na. Kabutang na makagat iti aso manang. Kat no nagsisingpat dagiti tarakan mi nga aso, imported dagijay. Iso asaan da nga agkagat. Ay na, panag ko na, kabutang na ti ampas manang. Ampas! Awan ampas dagiti tarakan mi. Kan apay ko maakabutang ni Nanang ti ampas. No ngay, kagatan da ni nanang. Sensitive ni nanang. Ay, ipasigurado kada kayo nga awan ampas dagiti tarakan mi nga aso. Ha? Amangan no da kayo, ti ampas dagiti tarakan nyo. Ay, uray siya, kagurak ti ampas. Ay, sipsipan dati adu adara, parasite dagijay. Inka ngamin ipasyar ni Nanang mo ijay ayandama ng Marivek. Saan nga rin mabalay? Uray apagbiit lang. Ay, ma, no nga inted ni nanang tilibrita ka ni Manang Maribek. Di awanan. Di awang pagpagtan. Awanan na. Ultimo milk tea. Saan ta na makagatang? Ay, nag-order ka pa iti milk tea. Anya, kurang pa'y day tayong inumam. Ay, kurang nga ron. Kaya't ko pa'y nga ron di kadaklan ang milk tea. Ay nalakay, una ikat alok magdagiti agasawa ada Frederick kan Marites. Apay, nakita mi da, bakay? Nakitak ida ije pagmi-milk teaan ije palengke. Kasla dala ampas. Awan ladi kay bagbaga. Ampas nga. Kasano, nagdadakkel ti tiyanda. Nagbabasit ti sakada. Kan saanen ang makita ti tenged da. Gapo iti kinalukmeg da. Natarakin da nga ro na saya ata, bakay? Wala, syakto man lati mapan mang bisita kan ni Nanang ije balayda. Ay, nasaysaya at pa'y bakay. Ay, kasla saan da ngamin akayat nga ipasyar ni Nanang dito balay. Kit
pensyonada ni nanang ko naman. Ay, day tamot nga ron ti pampanunutak, lakay. Saan da ka nun nga agtrab-trabaho nga agasawa? Kaya't naasawan, jay pensyon ni nanang ti pagbibiyagan da. Ay, kaasimit ni nanang no kasta. Nanang, agriing kayo ditan. Di pagpalingkik a kwarta. Lukatan man lang ang day taridaw, anak ko. Madi nga mintirik nak, anak ko. Ay sus, adda virus yun, nanang. Nay, apay nga umadayo ka. Kat iyawat ko kan kati kwarta. Ay, di kaya tagsakit, nanang. Aguray, taayabak ni Frederick, ta iso ti mangawat iti kwarta nga iti Joe. Frederick lakay. Apay, ayan nga iti kwarta, pagpaling kita. Ni nanang, agsaksakit. Adda virus na. Anya? Agoy uyag, kan saan na makabangon. Sus, narigat yung bakaran. Ay. Addan sapay sur ice na. Naglabaga dagiti mata na. Ha? Iso asikan ti mapan mangala iti kwarta kan kuana. Di mo pa ilain nala mo Mabutengak nga rod nga sakit. Kasanwa mo ngay, sakmot itatag sakay. Ay, di yun lakayatan ti umasidag. Di mi kaya timakaran. Imbag ni manang mo maaribik. No kastoy nga agsakita. Asikaswan nak. Agamda kayo nga agasawa. Kabutang dakpayan nga asitgan. Di man dakdak amatan na dyan maribik nana. Damag kong agsaksakit damot nga agpapamilya. Kaasi damot nga road no kasta. Yipit yung ti kwarta ata ka magpalingke. Natanglaang ti kayat ko asidaan. Nanang, 2,000 titidyaw. Natanglaang duwa aribaw. Di kay agri-rain. Nagdakkel ti pensyon nyaw. Di kay kadi agkurkuripot. Sagay sa taalit yun ang manok ko naman. Kat, day tagayam ti kayat Agumata, kakaiso na nga da dito ni nanang. Ha? Ni nanang, Bayang palaang, makauray day ta. saan tamat anak kagatang itinateng akayat na? Ilutuam iti noodles. Kaya't na dayjay, sana napili. Kat, jay ngay nateng na. Ingka ilibasan ng iti bulong ti marunggay ti takaruba. Naglaka solusyon. Hello? Hello manang Maribek. Ni Frederick dayto eh. Nasaya atay mawag ka. Umayak ko madita balayo inton Sabado. Tao may kubisitaan ni nanang. Umay mo ko ala din ha. Daapay? Uyak nga uyak. Trangkasaw. Di na pa'y kaya timangan. Kaano pa'y? Hindi pa'y last week ah. Apay nga italaang nga imbagam kanya. Ay, umay kakigdain. Tao may mo alain. Tamabutang kami nga umasidig kan kuha na. Lakay, inayadam lang agmaneho. Tamatagtag ni nanang. Wen, bakit? Ay, nanang, idiretso da ka na idyo ospital, ah? Ay, talaga anak kapsutak. Binaybay anak mo't nga minta Frederick. Ited kayo nga ited iti kwarta kadakwada. Ngam ultimo agas yo, saan da aginatang? Dawat damot nga min adawat. Idinapigsa kayo, saan da kayo nga ipasyar ijay balay. Ngam itatag sakit kayon, ipasublat da kayon kanya. Daytan sa laang mga ming kwartayo, ti kaya daking ka nanang. Anya lakit din nga ugali ti inanak ti kasta. Nakaruar ka nun ni nanang ije ospital, Frederick. Nakadamagam nga eh.
Nakitak ijay post ni Manang Marivic. Okay, mabalik nga rodan nga alaan ano kasta. Ingka alaan nun, tani, awan apulusan ti mausar dito balay. Nauma akong nga agsidsida iti kape kan asukar. Oh, dagiti agas kan bitamina aginatang ko, nanang. Anyagay mo't dayta. Gatas mo dayta. Tapno nabibiit ka apumigsa. Kan dagito'y tinapay. Ay na, maramanak mo't laang di pensyon ko. Daytoy kat barya laang ti kwartam. Saan ko akinisayan? Tadamot kwartami kan nilakay ko. Mangala kayo alat ta, no adda kayat yu agatangan. Ay, nanang, saan kami akas kada Frederick? Adan sa bisitam. Lang nanang tamapan ko kitaan. Si kamagayang Frederick. Umay ko kumalaan ni nanang. Naimbagan kanu kaya main. Ay, ita naimbagan. Alaan yon. Ngam idi agsaksakit. Kabuteng yu pa nga asit gan. Sino na ita bisita, Marivic? Ni Frederick, nanang. Inaala na ka di dagiti gamit ko. Ibagam, no agsuble, alaan na dagiti badbadok, tadituya ko nga agyan. Oh, nangag mo, Frederick? Ay, kas kayla ampas akom kumpet ka ni nanang. Ni manang mait. Di na kam kadimot ikumpara iti ampas. Kat, anyangay nga rod, pudnumet ti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Bakit? Kinatang mo tayong pagatang ko asidak. Anya kalakit din lakay. No agsasao ka, kaslaawan ka balay mo, akadwam nga agsida. Ha? Sida tayo, kunamot Ay saan? Sidak lang na jay. Isungurod anang tudak iti gatang mo. Sida tayo amin. Sana mabalin ko na. Sumroman nga tanti kinaun nagtatel-tel mo umyong. Apay adida la pagusto ang metag. Ada ngamin sa bali alutaw kun putahi akayat kaw. Ay pambar. Anya lakit din lakay. Mala, no di kanto agparaman itilutwam, di kanto matrumaman itilutwan me. Nalawag ka di asaritaan. Ikaw na. Yan laki din. Nagalasmatan tikas dyan nga ugali ni tatang, manong. Apay aya. Managing bubukod. Ay, di mo ikikan iti kwartana. Ay ikaklata takaasim ay. Kayat na ti umawat. Ngam di namot kayat ti agpadawat. Isulat may mayat. Ay, nyalaki din na ya. Bayam latan, lakayan. Awan pa'y gungguna na nga amat ti pagtaengan. Ala, bayamo na din ko. Lakayan ni tatang. Iso asan tayo natutupan. Kadagiti madingay pakita na. Makapasurun mat ngamin, manong. Ay, nakapuot kan iti lakay ama naging bubukod. Ha? Ay, nyalaki din na ya. Perperam kayo di iti makantap no. Di nanto mapanunot ti agimaw. Makarik nantaw iti baeng. Ni tatang pa'y ti kunam, manong. Pilosopo alakay. Awan rik nana akasta. Saan asalputen ti bain. Ha? Ay, anyan ni tatang. Ada ka maten lakay. Anya ngay mo dayta nakasupot nga insangpet mo. Ay, tila makikita mo. Masurun kan samat lakay. San man atila mapampansin mo kung masipsiputam? Apay, dakas ti agdamag. Natakas la interesado ka una iti insangpet ka. Kasla ambing am launay. Anya nga min ayaday ta. Impaniguda ang kanyak. Basi ila day tayo. Iso di mo ambingan. Anya lakit din lakay. Di mo la maikat ti kinaimot mo. Ay aglisi ka man dita.
Ay, idulin ko na ito. Sida ito inton rabi ay. Aniya? Nanang, adamot masida ijeref? Kwa anak ko. Saan niyo asagsagi den dayjay? Tapno di kay makabasbasol. Ha? Adda ka di sa bali akabalay tayo anang iref iti dayja asidaan, nanang? Adda. Na, asino day ta akabarbaro akabalay tayo? Kat ni tatang yu Anya? Nangilasin manan iti bukudan na? Nagimas matan niya sida nga, indulin nyo, nanang. Kilawin na kalday, kan dinakdakan. Adot na kang nanang. Sos, delikado anak ko. Ha? Apay ka day, nanang. Kwa anak ko. Saan gayam delikado? Ngam inibos mo ka de. Saan magkiday, nanang? Amuyo mo tayo, nainutak iti sidain. Ay, agyaman tanang ibati ka, anak ko. Indulin mo ka day, sidaam na dyan, nanang. Wan? Saan? Wan gayam. Si Dakto. Nyalaki din na yan, nanang. Saan kaya mababae na mangibaga? No biddaw, tinaramid ka. No saan? Matartaranta kayo nga main. Kwa, saan ka nagbidot, anak ko? Di kayat ko asawan. Saan ka madanagan no nailawan mo asinda, jay naidulin amasida? Inibos mo kit di kuman Takaasi ka mat amang manggad. Ha? Nyalaki din na yan, nanang. Apay, asino tewan nakam nanang kisay iti nakadulin asidak, Siyak, ngam adanakam ko. Ay, unay kan. Ay, luko ka bakit? Binilbilin ka, di mo sagsagay din ti sidak itarabay. Dandani matag na ikisap. Naimasan lang amin, lakay. Ay naimasak, tanaimas ka now. Ay, agkakanat ka. Mariknak, ti kinaawan pain mo. Tamatartaranta ka sumungbat. Ala, basol kulatan tap na gulimak kan. Anya lakit din aya. Maminsan pa yakalungam ti idulin ko na pagsasawang ka itisan amalamlam mo ti buwaya. Ha? Kaya na mga mapapispisan ka iti orela sumango tarupam iti likunam. Awan sa mo tintilimpyo ka na kayo akabalay. Sina. Apay ka di tatang. Awan pa'y maidulin adiyo pakibyangan. Mitir at tataw. Maipapan ka di manan iti sidaan, ti pagkaskastaan nyo. Ay, tulisan kayaw. Rawat. Diyak pa'y nangan, tatang. Mga anak pa'y laeng. Iso adiyo ibagbaga at tulisanak kadarawutak. Sino nga raw tinangan iti nakadulin diti lamisaan a kinalubak. Amangan mo't no kinalong ti pusa iti karuba Nagdagsan di pandag ka. Kasano malukatan ti pusa nga di kalab ti drum. Adamot ima jay pusa, tatang. Na. Binagkat na jay impandagyo. Yay. Lakay, tayo nga agkakabalay, iso saan ka nga agimbubukod? Kinagitang ibagbagamon. Sa lawasaw ka mo bakitan. Omyong, dakas ti ama, amang imimot iti kabalay na. Sana tila'y bagbaga mapangkalob mo iti kinabuklis yaw. Na, kat no si katibuklis ta ilamang mo ti makan. Idinto tada kami, kat irwar me ti malamot. Ay agulay makamanay. Danggam ti bagbagak. Tapno makariing ka iti kinapudno, maipapan iti madinga style mo. House town! Rawat kay kiday. Anya lakit din ti kasta pa nagsasaom. Ay, agpulo kay tulang inton madungiran kayaw. Anya? Nay, nakarubot kayo tatang. Papanan nyo ka de? Kaya gapo tadamdamagam di bagak.
Inak gumatang iti saltok. Ne, an-anwan nyo nga ti saltok. Kat awan mat marabutit kada ipos dito balay. Nagagat kami ngamin kaninanang nga agdalos. Awan bibiyang kaw. Ay, agpupudot kayo mat tatang. Damdamagak laang mat no an-anwan nyo ti saltok. Pangabog ko kada kiti mangalong. Manaktak ka bait. Hinton ko malipata konti na gatangay. Ay salbag kiday. Ay, nanang! Nanang! Mapan ka no gumatang ni tatang iti saltok. Anya kumangay ti saltukan na dito'y balay. Jakman ammo ka ni tatang. Ay, madadadaulan ti ulo na agapo iti kinamanagim bubukod na. Ay, anyakit din ayan ni tatang. Saltukan na kano, dagiti mangalong. Hay, tila mapampanunot na. Anya lakit din aya ni Umyong. Kakon diti karnyan. Ay di man dalam kun ubing akar ni ti baboy ti katangan. Ay, magluto ak iti dinakdakan tapno maimas ko ti mangan. Ni, kalumagayam, Mang Umyong. Naihimas ti sidama. Dalong kan karni ti baboy. Basit la ti katangag. Para la kanyak tapno makaminusak. Oh, di mo iraman ti sidaon ti pamilyam. Sa bali mo tilutunda. Kinarigat no maibusanak. Ilakam ko pa ilati sa bali mait. Inyo, ibilang mo ka di sa bali ti pamilyam. Nagkunamit na kasta. Naglawag ti kunak. Sa bali. Diyak mo't imbaga. Ti pamilyak. Nagtiro kayo kasarsa Ay, ito. naglisi ka man. Ay, ipakilo man da ti dalam kang karni baboy agatagag. Magbasit, anayamon asagay sa kilo. May sa kilo adalam, kan may sa kilo ababoy. Tapno mabsog kayo, kan ti pamilyang. Mabalin ano si katiag bayan. Ha? Kanya lakit din ayan ni Mang Umyong. Ibagbagada lang arudan nga imot ka. Kuripot ka pa'y, just kiss. Apay day ta nga ugalim Umyong. Tila pangilam-lam nga may tilamutam. Agkaiwarisan ti kuton. Apay, basol ko no umunag ti kuton di ti balay. Naglawaan nga men day ta ref apangidulinam iti makan. Apay atay surunak iti kayat ko apangidulinan. Saan mo't nga min ama iparbang ti araramidam. Mapinpindam ti tuktok apangilam-lamangam. Tuktok ti aparador, tuktok ti kabinet, agduduma a tuktok. Tuktukan kan tupay. Ha? Amom no apay nga ikabkabil ko dagita iti kumpormi a tuktok. Yarig ko nga men alamutan tay dua apo sa dita. Awan mo ti pusa tayo ditoy. Kan saan mo't asumsumrak ditoy dagiti pusa ti karuba. Anya ngay dagita adwa pusa ngay bagbagam. Keda kayong ay kanisina. Anya kalakit din Umyong. Pagbalinan na kami matan amang ngalong akabalay mo. Ang dandan ni agpulon dagita mangalong. Uray kitaem. Aniya? Naimas to'y sidak ngayong kargat iti lunchbox. Idulin ko dito yan. Kat paabayak iti saltawk. Mangir na damo nga tan. Asino ti kulkulamam di ta Umyong. Ay. Agkat katawa ka mat akas lamang kukulam. Ay, gulay maka. Di naman bibyagan. Addaman nga tan indulin mo di ta amalamot Ay, di na bibyagan. Tamok tagisip kay nay. Amuklatan. Agkurrimanan. Pinpindam amin asagpat kadatok-tok akunak. Uray man makitam no anya ti indulin ko dito. Uray man arikapam no alaem no kaya mau. Apay nga raw nga ikabil mo pa'y ladita. No si papalubos ka, nga mabalin ko nga rikapan, nga alaan. Secret. Nadadaalan ti ulong, gapo iti kinamanagim bubukod mo. Anya lakit din akababalin dayta, jaske. Sumanao ka. Ulibag ka bandita. Nay.
Gets ko no apay agimatang ni tatang iti saltok. An-anuan na ngay, kat awan mo ti marabutit, kada ipos dito unag ti balay. Pangsaltok na siguro kada tayo amang kisay, wenno mangala iti iduldulin na asidana. Aniya? Wen, nanang, iso a super annadlaeng, no aggaldalos ka kadagiti paladpad, kada sagpatan, kada tok-tok ti aparador kan kabinet. Amangan numasalto kan taimayo. Lukas ta nga road, ay kat, jakon daldalusan dagiti tok-tok dita, taamangan no syakpay ti masaltukan. Wen, nanang, bayan tayo ani tatang matlaeng ti masaltukan. Uwan man nga agpaysaw, sa anak pay lang agpunas kadagiti tok-tok ti tokador, kada aparador. Urayak pay nga adda maala ti saltok ni tatangyaw. Very good. Awanin ti mangalong iti anyaman nga idulin ka. Hay, natunugan dagiti anak ti Diablo. Anyat sasawom dita? Ah. Kasla kalabagtet nga umis-isam. Wano, agmanmanyakan. Sasawam, asino kumangit ti pagmanyakak? Sika, nung ka, nibar. Murang alaklakayan. Da, Day takit din ti almanag. Makaamo ka man langan bagtet. inayadak agawatan tay fried chicken, ken fried beef at pag-indulin ko iti tuktok tito kadar. Gawatak la tantadak kelamat. Basit la atil ay magawat ka na. Anday! Anday! Nakukaw mo! Nalugalan kan! Anday, matay ako na. Pagkatawa ka la itay itagiryaw kan! Bagtit at talaga! Paglakin yung ospital, anday! Natukol sa tiramay ko. Ayan natin natukol! Awan mo! Nakasilpo matagitiramay mo! Saan mat natukol? Ay, nagutan. Ay, nanarumagsan tito lang tiramay ko. Nasaltukan. Ay, Aniya? nagpingsan. Pa nakasaltok na. Anday! Day ta ti maganab, ti managing bubukod. Yang lagi din. Mamatay lang aron na taon. Iruruman nagpay anday ka. Manak barak tay simbang puwet kakit impanak iti ospital. Ay, nasalbarang iti pakatayak. Saan nyo nga ipatay day ta, tatang? Na-x-ray kayo umutin. Yung saan anaderder, tito lang yaw. Nasaktan kayo lang. Agyaman ka, ta saan anaputaw, dagiti ramay mo. Ay, nakaginawak iti pain reliever nga inyinjik da kanyak. Kan impatumar da. Umimbag ton day ta, tatang. Igidan mo matan, apaimbagaon, tinagalas akababalin mo, umyaw. Di mo di balikas pag-asim bakit. Tamukon. Ijakon ti madya ka babalin ngay bagbagam. Ay kat, nasaya at nukasta. Ay, bakit? Yung ka man ibulang dadya asaltok ijilaon yun. Saan Ah, Salto kampay, dagiti daduma aramay mo. Tapno maikati kinaimot mo. ay, anya kalaki din bakit? Nakamirisa nga rudan. Imamagdak pa lang, bait. Ala, tapno di mo matkuna, maawatan dakan. Kasta talaga ti tao lakay. Ah, Sala makapanunot, no maikan iti pagnakman na. Anya laki din. Ngamjak ibagbaga adakas kaunay. Awan mat ngamin piman, ti kanayon ang maigatang mo iti naimas. Iso akayat mo, ti agidulin. Tapno addan to si dam para iti sumarunaw. Saan? Talaga kaya nagbalinak ama naging bubukod kan imot. Ba nag-arumbag lang ay katekon ta dakes. Kan nakababain. Ala,
Saan kayo nagpanunot? Kundi kag sasaon. Siya kon ang mismo ti mangibaga ama punas amin dagiti banag kanyak. In short, agbalbaliw akon. Agyaman no kasta, tatang. Kundi kay madanagan. Takanayo na, ngay sangkutan kayo. Iti na imas amakmakan. Tangimaton ti sweldaw, tatang. I-blow out kayo man amin ita. Ay, nabarok. Kasla na punas ti sakit ti ramay ko. Awan day tan, tatang. Inagasan da kayo mo tan di ospital. Kan kumplito mo tan, ti ginatang ko nga agas yaw. Agimbag day tan, tatang. Mapantayo kay din, ta itreat kayo man amin. Agyaman kami nga rod, anak ka. Ala, intay nga rodain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din!